Shalom Aleichem, 𝚌𝚙𝚙𝚎𝚘 Samoa, ila mafuta mayai le tatopol kalame o whaapitua nei le afiafi o se pol kalame e wha autuina o po kalame o le nuu pa i o Israel, the Holy Nation. O le nei special edition e o le a tatalo ai mo le nuu o Israelu. O tonu o to tele nisi wailoa I mai talafou ia mai tala tu mai o lea malo ma le fai news e ala lea le si tau atu o Israelu ma le pitol nuu lea I Palestina o Hamas I le e peo le vai asan na mawai atu nei lea sa whaatala noa I nai se mata upu e whaapea o le tausaminga o fale a pitanga le pe fitu I le valu aso o whaamanatu e tangata Israelu. O le aso muli la lea o le tausaminga po le sa pati fo I le te tono Israelu lea na o Sofia ai loa o so whai ai e tangata Palestina po tangata alapi ia le nuu pa ia o Israelu. Ne wa ova maleafe ia tangata o malili wai. Ua whaaleanga ina foi ia a ai I te tono Israelu. Ma ua ave foi nisi whaatangata o taua I te tono o Gaza. Ua tele a inga ua ave ua mali liu o tina foi matama ua ave nisi o whanau. O le to tele ua whaumatia mai I nuu tu lata I le pitole o Gaza. Ma o le nei la afiafi tātou te talo ai ma tātou whaitau ni a fionga pa ia le atua. Whaasino tonu ia Israelu ma tātou te talo mo le nuu o Israelu. E le ngata ina tātou te talo mo le nuu o Israelu. Ai tātou te mana tua ai foi. Ia tangata o loo nonofo I te tonu o Gaza. E moni lava o ia o whaasanga tau mai a Israelu. O loo taita ia lea is a terrorist organization lea tau a Hamas. Ma le to tele o tangata I le lātou talitununga wha Muslim e anga lea ngātu I tangata o Israelu. E me se fo I tangata Kirisiano. Ai le ngalo, ai le wha ngalo ai a te tātou. Ia tangata e loo au wai ai I nei oso wha inga. E pelea o le tangata lautele o the civilians I to tonu o Gaza e au fo ina tātou manatua I le tātou tatalo I le nei afiafi. So, au le I amataina la le tata polo kalame po o le au amataina I le polo kalame I le nei afiafi I le tatalo. Ava bishamai. Toda le au. We honor you, we bless you. Thank you, God. Whaapetai tama mātou te whaamanuina lo suapa ia. Le nei fo I taimi o mawhai ona mātou mau. Mātou te o atua I luma o lo nofo alii. E ala le lofa tunoa I le ngaluenga na saunia e Yesu Kiriso. Mātou te talo ai lau fio tama ia e whaatasi mai. Ia le taitai foi le nei pola kalame tama. Te me te tala I nai lau fionga pa ia. Ma mātou te talo ai. Ia taita ina ia mea uma mātou te whaia. E loa nganga pa ia. Whaamanie ye o le a mafuta mai. Ma te talo mai foi. I mea o iei I lātou le nei teimi. Ia whaamanie le tua tama. I mātou atunu pelo I Samoa. Whaamanie foi le o nanga le Global Kingdom TV channel. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Shalom Aleichem o te toi whaatalofa atu ia te oe I le nei afiafi talofa lava shalom shalom. Io o te vaai atu io o te o tele o tau o mafuta mai I le tato polo kalame whaapitua mo le nuu o le atua le nei afiafi. So this evening the special edition is prayer for Israel. We're going to look at the scriptures. We're going to read the scriptures. We're going to pray according to the scriptures. We will be praying for Israel. Not only praying for Israel, but we remember the civilians in Gaza. We will be praying for them as well. All of those who are affected in the war, all of those who have been affected by the terrorist actions of Hamas.
we will continue to pray for the people of Israel, for the land of Israel, as well as the civilians in Gaza who are also affected. Just to begin, ole taua lo tatou vavaaiai, ole taua faaleanganga, a o loo faatinoina nei i le tino. What we're seeing right now is a spiritual battle. Ole taua faaleanganga, ole taua ole leanga malelelei, the evil and good. Ole a tatou vavaaiai, ole aleanganga o loo ngalueina tangata na faatupuina nei faalavelave. O ia te tatou o le nganga o le atua, e ai fo i le nganga o le fili po le nganga o le ti apolo. A tatou ai i le paala putuputunga lea na o sofaia Israelu ma faumatia ai le toʻatele o tagata ma faaleagai nai a ai tatou te loa ai o loo e mafua mai i le agaga o le tiapolo o loo faufauina nei mea ma faatinoina e nei tagata mo le tilefia o le tatou atunuu o Samoa mo e o mafuta mai lenei afiafi. E tāua le tatou tatalo mo Israelu. E tāua foʻi le tatou langolango mo Israelu. Ai sea, ono lo faatonuina e tatou e lafioga paia le atua. O le afioga paia le atua o le taʻiala lea mo e tatou. O le tele o le nei vaiaso i lunga o le social media, tele o tangata, e mese foʻi tangata Samoa, o loo au mai ni ko meni ma fisini mai, ai sea e langolango i nai e i tatou le nuu o le atua. E le faapea lea tatou te auai i mea uma ni mea uma lava e faatinoina e le nuu o Israelu. O le mea e auai iai i tatou, tatou te auai i tatou o i tatou o le whanau o le atua, tatou te faatauaina le nuu o le atua, ma fola folanga a le atua i lona nuu. So the special prayer edition tonight is not that we are against our Arab brothers and sisters, Leai, we are not against them. We are against the spirit behind Hamas. We are against their actions towards civilians and Israel. Therefore, we support Israel. We will be praying for Israel. We will also be praying for the civilians in Hamas. Ine ua tele, ine fesilingia e tatou. O le mafuaanga tatou te talo ai mo le nuu o le atua. Ma tatou awai atu ai, ma tatou langoina. Ono le tatou tali tonunga. Tatou te ioe ma amene. I fola folanga a le atua mo lona nuu. I te tono Palestina, e lo ia se state i te tono nulo Palestina. A e fai tawaini i tala faasolo pizzo, na tatou i lo ailea, o le tele o whengainga e avatu e malotu faatasi i Palestina, e fausi e ina i se lato state, lato te e ina, ma lato le i o e ina. Le mafua anga le na, ua le ai se lato state i le teimi nei. E le tasi tu pulenga o lo pule ina ai tangata lapi po tangata Palestina. Na iai Israelu i te tono Gaza na saonga le mu me uma. Ma avea ma thriving community. Aina wo ese mai loa Israelu mai Gaza. Ai vatu le vainga tangata Palestina. O ina loa na amata inai. O na tato baba ai ini faale tonu mani si I taua e mai I te tonu o Gaza. Just if we're looking at spiritually in ways o Gaza, ai whai tau e la fionga pa ia lea tua o le pito nuu lea sano no ai tangata Filistia. O le anganga lava lea tasi o lo ngā lue lava I te tonu o tangata o Gaza le nei vai tau. I pito nuu I o Samaria, I utaya Samaria. E pei o pitanuu I o Bethlehem. Awa o Bethlehem le vai tau nei, pe atato wawa aia I borders, o tuuina mai e malotu faatasi. O Bethlehem e lo I te tonu o Israelu, o se nuu I te tonu o Palestina, the Palestinian Authority, or territories. O nuu lai te tonu o Samaria mai utaya, e nofo lata lava I tangata utaya, ma tangata a lapi. E le misi se vaiaso o whaasanga tau mai tangata a lapi I tangata utaya po o le nuu o le tua. O le pesili ai sea
O le tali pupu e mawhai ona watu. Ona la tau te i le nuu o le atua. La tau te i le te tau ona fausia ina le nuu o Israelu. They are against the state of Israel because they are against the creation of the state of Israel. Ina ua fausia ina i le tasiiva whavalu. A tatou whai tau ai i tusia perfecta. Na palo i ai. Whai mai, na te wha ta ape ina e le atua lona nuu ona tangata i nuu ese. Ai e iai le taimi e na te toe whaafo ina mai ai i lato. E toi whaano nofo i lau ele e pei ona ia fo ina i o lato au te maa ua mawai atu nei. Their forefathers, the land of their forefathers. So ole pesili, ai se a ua iai le nuu o le atua. Ona o polo kalame a le atua. Amen. E wei na ngasala ma leo si tai Israelu le lato atua. Ai na faa sala ina e le atua. Ai e lei umai folanga a le atua. Pai tau ai i le tusi Jeremia e whapea. O te fausia ina le whenga inga fau ma o tau. E peo le whenga inga na o fausia ma o tau tama. O te auina mai o tau mai i le mātu i saute atu nu uma o le laulangi. E toi whaafoi o tau te toi no nofo i lau ele no o auina i o tau tama. O le mafua anga na o lo iai nei le nuu o Israelu. O le tele o tau ai si tau mai tangata alapi. Ono le latou le mana nao ia i ai le nuu o Israelu. E ai whai tau ai le tusi o Sakaria o lo tau ai. A toi a fio mai Yesu. E toi a fio mai i lunga o maunga o olive i Jerusalema. E toa tele e whesilingia ai se a e le nuu o Israelu. O le tali sao mo i tātou le nei apiapi. Ona o fola folanga a le tua. When you go against Israel, you go against God. A whai e te whaasanga tau ia Israelu. Wa e whaasanga tau foi i le tua. Wa e whaasanga tau foi i polo kalame ma fola folanga a le tua i lona nuu. That's why we support and stand up for Israel because we believe in God's promises for his people. E le whapela e tātou te le mana tu ai foi o e o awhia o tangata o la tangata lau tele o lo ono nofo i tonu o Gaza. So today we will read from God's word la tātou whaitawina la whionga pa ia le tua ma tātou te talo ai i le nei awhiawhi. Ia Samoa se mea o e ai le nei awhiawhi i tu mailo nganga i ta ina o tātou te talo e le nganga o le atua. Amen. O le au amataina le tatou tusi whaitau e mau mai lea i le Jeremia tolu tasi whai upe fitu. Jeremia tolu tasi whai upe fitu. O le au whaitauina. A wā o lo whaapeo na petalai mai o Iova, ia o tau alalanga ma le oli a Iakopo, ma ia o tau alalanga. I le nuu e sili, i nā whailo atu ia o tau vivii atu, ma ia o tau whai atu, yo vai ia e whaola i lo nuu, o e ua totoe ia Israelu. Amen. I'm just going to read that again. A wao lo whaapeo na whetalai mai o Yehova. Ia o tau alalanga male oli ia Iakopo. Ma ia o tau alalanga i le nuu e sili. Ina whaeloa atu ia o tau vivi i atu. Ma ia o tau whai atu. Yo vai ia e whaola i lo nuu. O e ua totoe ia Israel. Amen. O lo ta ua mai tātou te vivi'i ma pepese ma alalanga i a Iova. Ma tātou te talo atu foi ia la veai ma whaola e le atua o lona nuu. Amen. O le a tātou atu nisi o tātou tusi whaitau le nei a whiawhi. Le a tātou whaitau ina mai i le salamu e se lauma le lua whai upe se fulu ma le tolu.
Salamu e se lau ma le lua, pai upu e se fulu ma le tolu. Pai po se fulu lua ma le simu ma tolu. A o oe yo vai, e a fio oe e wha ababau lava, ma le wha amana tunga ia te oe, a au tupulanga lava lea. E te tūla i mai oe, e muti muti bale lo alofa i siona, a wā o mai o na po e alofa i nai o ia, o lava i o na aso, na tuu po o ina. Amen. This evening we're going to praise God and honor God from the Word of God, from His Scriptures. So ayela tu si ia te oele na yafi yafi. O le ata tu faitawina le salamu e se lau lua suma tasi, salamu e se lau lua suma lua, salamu e se lau lua sepulu maritolu. E leo leo mai le tua I ona tangata o le pese mai e o ae. E whaasanga e o mata I maunga, e o mai ai loo fesoasoani, o loo fesoasoani mai ai ovalea, o le na whaia le langi a atua ma le lalolangi. E le tu ina mai e ia mapewa lo vai, o loo leo leo e le tu le moe la vaia. Whaauta o le leo leo ia Israelu, e le tu le moe ia, e le moe lava. O Yehova o lou leo leo ia. O Yehova o lou paolo lea I lo I tūta matau. E tai e le tai a oe le la I le au, po o le masina I le pō. E leo leo e Yehova I te oe me leanga o malawa. E leo leo mai o ia I lo wanganga. E leo leo Yehova I lo ulufafo ma lo ulufale. E a mata mai nei lava. E o I le whaavavau. O le fia I le fale o le atua, o le pese tāwita mai e oai. Na o fia I na ua la tau fai mai a te au. Tātou te o I le fale o Yehova. Jerusalem mai, tutu o mātou vai I o fai tutoa. Wāti na Jerusalem a pei o le aai, ua fiso o tai whaatasi. E o ai foi, e o ai o itu a inga, o itu a inga lava o Yoa, o le tu la fono lea ia Israelu. I nā bibi I atuia I le suafa o Yehova, a wā ua tu wai no fo ali e whaamasina wai, o no fo ali o le a inga o Tāwita. Ai o yatu o tau ina ia manuia Jerusalema, e manuia I la tau o e alolofa I ate oe. Ia I le manuia I tutonu o upa, o le manuia I tutonu o maota. O no o uso maa au me mai, o te whaapea tua I lava, ia ia te oe le manuia. O no o le fale o Yehova lo tātou atua, o te sa ili ai le manuia mo oe. Salama se lau lua se pulu ma le tolu, ua whaanau nau I le atua, o le pese mai e o ae. Ia whaasanga e o mata ia te oe, o le a fio I le langi. Whaauta, whaapei o mata o au na tane ua waai atu I le lima o lou matai. E pei o mata o le au na whawhine, ua waai atu I lima o lona matai tamaitai. E whaapea o tātou mata, ua waai ae lo tātou atua o Yehova. Se ia alofa mai o ia, ia te I tātou. Ia e alofa mai. I o vai, alofa mai ia I mātou, a wāua matua ino si lava I mātou, ua matua tumu o mātou loto I le tauemu mai o e whaasiasia, ma le ino mai o e whaamaua lunga. Amen. La whaita watu le salamu e ono suma walu, whaipu mua mua. O le vi inga I le tua o na olona alofa maana ngaluenga, ma le usu pese, o le salamu a Tāwita, o le pese lea. Ia tūla I mai le tua, ia whaata ape ina e waita ia te ia so le ese fo I ono luma, o e ua ino ia te ia. We are going to read some more scriptures. O le si tisi whaitau la tatou whaitau wina. E avehia ma tatou pese, ma tatou tatalo I luma o le atua. La tatou whaitau le tusilia
o le salamo 𝚗𝗚𝚑𝚙𝚢𝚛. I te tonu Israelu po tangata i utai o malawa. So o se taimi lava e petai ai lātou mataua ma papupu ngaina i lātou te tataloina i le lātou ngangana, le ngangana e peru, i le salamo 𝚗𝗚𝚑𝚙𝚢𝚛. O leo le avea ma le tatou tatalo i le nei afiafi. Amen. So join me as we read out loud and as we pray Psalms 91 over his people tonight. O le manuia o e ami o atua, o le atua e mama e luai i lātou. O le nofo le mea lilo o iai le sili ese, e mau o ia le paolo, o le ona le malosi o malawa. O te whaape atu ia Iova, o loo malu o ia, ma loo olo. O loo atua o te whaatu atua ia te ia. O wa o ia na te lawe ina oe i le mai lei, a le whai manu, ma le wha mai e oti ai. E ufi fo o ia te oe iona apa au. E whai alo na wha maoni mautali pupuni, ma mea e pui pui inai oe. E te le matau i le mea matau tia i le pō, ma le whana e lele i le ao. O le wha mai e whea luai i le pongisa, ma le mano e whano ai le ao atia. E pā se to awhi i o tapatafa, ma le mano e loi tūta matau, ai le tai ane i ate oe. Na ona ba ai i ai o mata, e te lo atu fo i le taui o ea mi o leanga. A wa o oe i o vai, o loo malu oe, na e whaia le sili ese, pa mea e te nofo ai. E le o ia te o ese mea leanga, e le tai ane fo ese mala i lo fale ie. A wai polo ai atu ia i ana a ngelu i ate oe. E tausi i ate oe i o wala uma. Lātou te ave i ate oe i o lātou lima. Ne itu ia lo vai se maa. E te solia le leona ma le asipi. E te solia lava le leona ta anoa ma le ta animo. Ona ua nau mai o ia i ate au. O le melea o te whaolai nai o ia. O te wha mamalu i ate ia. Ona ua i loa e ia lo o ingoa. E wala au mai o ia i ate au. Ona o tali atu ai lea i ate ia. O au o te i ate ia i pupua ngā. O te lawe ina o ia. Ma o whaatupuina lona mamalu. O leo langa whaafua loa e ma lia ai o ia i ate au. O te whaali atu fo i ate ia. La o whaaolatanga. Amen. Whawhetaita ma. Ia fionga mātou te whaita uina i le nei afi. E moni lava o oe te whaola ina i o tangata. O oe o le leo le lei. O oe te leo i lo nuu. O oe te lawe ai. O oe na e fausia ina le malo Israelu. E peo na e taita ina mai i lātou. Mai tulu inga o le lalolangi. Mai atu nuu na e whaatawhia ina ai i lātou. Ma e au mai i lātou e toi no nofo i a ai ma nuu na e fola ina mo i lātou. O oe lava o le lātou whaolatanga. E le ai sesi e sulu ai lo nuu wa na o oe. Le atua le nei afiafi. Ma tau te tuutau au atu. Ma tau te lango i lo tangata. I lo nuu o loo whaapupua ngā tia i le nei vai tau. I lo nuu le atua tama e te alofa i a te lātou. E moni au a fionga pa ia. E te le vave lo alofa ai te le ngese lo tuasa. E uina lātou le usita ia te oe. Ma lātou le whaia o folanga ma whengainga na e o sia ma i lātou. Aina e whaamanga loina i lātou. Ma e fola ina lātou te toi fo i atu i lonu. Lātou toi no nofo ai e le mawhai o na ave se ina e se tasi. E te toi whaamanuia i ha Israelu. E peona mātou whai tau i a fionga pa ia. O le whaamania i ha Israelu e te whaamanuia i a te lātou. A o e whaamalaia i lonu e te whaamalaia i a te lātou. Father, we come tonight. We pray your scriptures. We pray from your word, God. Mātou te tau talaina aua fionga pa ia. E avelea ma mātou talo sanga i lumo o laua fio mo lo nuu o Israelu. In Jesus' name I pray. Amen and amen.
Samoa o le a whaawau pēr le tātou ia tātou talosanga mo Israelu. Amen. La tātou whai tau i le Yeremia tolu tasi whai upa se fulu. La tātou wapa ai inisi o whionga pa ia le tua. Ia na whaawawai lea o tātou talosanga mo Israelu. Ia ai mese fo inisi o tangata lau tele o lo i tutonu o Gaza. Amen. Yeremia tolu tasi whai upa se fulu. Ina whaalongolongo mai ia i le awhionga Iova o tau nuue. Ma ia o tau tau atu ai i nuu tū ma tā whangai mamau. Ia whaape atu o le na whaata ape ape ina o Israelu na te whaapotu ina i lātou. Ma leo leo ia te i lātou e peo le leo leo ma moe i lona lafu. Amen. Fai pasuma e tasi. A wawa lawe ina ia kopo e Iova. Wana whaata wina po o ia ai le lima o le ua sili. Lona ma losi ia te ia. Amen. La toi fai tau te fai upo se fulu. I nā whaalolongo mai ia i le awhionga a Iova o tau nuue. Ma ia o tau tau atu i nuu tū ma tā whangai mamau. Ia whaape atu. O le na whaata ape ape ina Israelu. Na te whaapotu ina i lātou. Ma leo leo ia te i lātou. E pei o le leo leo ma moe i lona lafu. Amen. La tatu fai tau le salamu e 5:5 fai upaiva. Salamu e 5:5 fai upaiva. Leli ie e whaau matia i lātou, ie e vailua ina la lātou tau pulupulinga, a wā ua i loa le sa wā ma le misa i le ai. Amen. So this is a prayer for those who are coming against the people of Israel. La tatu vai tau le salamu e tōsu ma tolu, whai upo e valu e o le sefulu ma le lua. Ia mātatao ia Iova a toa uma le lalolangi. Ia whewhewhe lava ia te ia o toa uma o ino nofo i le tū i le atu lau lau. A wā o ia lava na petala iane o na iai lava lea. O ia na tule i maila na fionga o na tū mai lava lea. E whaaleo ngā ina e Iova o e tau pulenga o nu ese. E whai uwa le ina e ia o mawhauwhaunga tangata. E tūle pulu e Iova e o le whaavavau. O mawhauwhaunga lona whina ngalo. O e a le tū lava. Amu ia le nuu ua tua ia Iova. O le nuu ua whiriwhiri e ia. E whai mona lava tofi. Amen. La tata pai tau le salamu e se lau lua sumalua whai poiono. Ai o ia tuia o tau ina ia manuia Jerusalema. E manuia i lato o e alolofa i ate oe. Amen. Ai o ia tuia o tau ina ia manuia Jerusalema. E manuia i lato o e alolofa i ate oe. La tata pai tau Sakari e wha whai poiono. Sakari e wha whai poiono. Ua tali mai o ia, ua whai mai a te au, o loo whaapea mai, o le awhionga le nei a Iova ia seru pāpelu. O loo whaapea mai, e leo le fita fita, e leo le malosi, a o loo anganga, ua fita lai mai ai Iova au. Amen. Like I said, this is a spiritual battle. O le taua whaale anganga, o loo tato wa ai, o tupu bo whaatino ina mai i le tino nei. Mo i tātou o loo avea Jesu Keriso mo tātou whaola. O i tātou o loo tātou tali tonu i le tua Abrahamo, Isako mai Jakopo. Tātou te au wai
Lo tātou te lango I folafolanga a le atua mo lona nuu. Tātou te awa I fo'i la I le leo ina ai e Israelu o ona tangata. Ua si taua mai malo a lapi. Le faa la potonga faa tupu faa la lave Hamas. Le na si taua mai I te tonu a Israelu. Pa mai ova ma le lua afe ia tangata faa tupu faa lave na oso faa I mai Israelu. No moi ni masini te tele wa solo yai pa o loo vai o loo vai loo vai nai ia ai nei o Israelu ma Gaza. Na latou fasiotia ele tatou papa ai e o I tangata o nuu na latou fasiotia o fita o ta mama tutua o tinama tutua o tinama tama mafana witi e lei fa ilonga ese lava ia tangata ma fita I le oso fai mai ia tangata ia. That's why o le tele lava o tangata wa malidu ona o le oso fai mai o le a faa la putonga faa tupu faa la vlavle ai le ngata I lea len tato baba ai atoi foi I le tu I matu I le pito le olo iai le panona le na tafanga ina mai foi nisi lo keti pe ini a upenga taua le na tafanga ina mai e se tasi foi o faa la potonga faa tupu faa la velave o loo faa tu saina ia nei o sofa inga e Israelu le kapineta Israelu I le peo le oso fai ai o tangata o nuu alapi manisi nuu I te tonu o society te tonu e le faala pe tonga lea o ISIS peo na lawi loina I tau sanga o mawai I le faa sawa ina ai o tangata ma le taimi latou te pasio tia ma faa umati ai o la masoifua o tangata lautele. So we come against all these brutal actions against the civilians, and so that's why we stand for the nation of Israel, but we also stand for the civilians in Gaza. Amen. Awana ingalo ya te tato o le taua fa'aleanganga. And sometimes we don't be distracted. E tele o taimi e tele fo o tangata e whaasanga tau mai. E le ngata o tangata o nue o isi atu nu. O tatou lava tangata sa mua. E pe sili ngia ai tatou. Pe ai se a tatou te lango ai i ha Israelu. E pe ona ta atu le amatanga le tatou porokalame. E whaingo fie lava le tali. Ona tatou te lango I fola folanga a le atua I lona nuu. Na ia fola na ia whaia na ia toi o sia le whenga fau. O ia foi na fola na te papo e sia ina mailo ona tangata I le teimi na wha ata ape ina ai inu ese. A o ia lava na te toi whafo e sia ina mai ona tangata I te tonu o Israelu. So I encourage all of us. O se whaamalosi, o se whaamanatu. Tātou tatalo. A whai fo I anga leanga ina I tātou. Ona le tātou lango le nu o le tua. Just remember, this is a spiritual warfare. Awa le te le aia utala. Ave aia fionga pa ia le tua. Ma fola folanga a le tua I lona malo. Ia awa ni avea le se tele o taimi e te ita ai le nata ngata o le mafuanga fo ina e uina na nuti mo moyo lo loto mo lo va ai atu I leanga mai o tangata le nu o le tua ai le pa angalo ai foi I tangata lau tele o lo au mau I te tonu o Gaza. And so tonight we will also be praying for them. I le nei weekend I le pole asasa I na tuai lava na o malolo le pona ona sa o whaamawhanawhana fo'i I nisi o wo I te tono o Israelu. Nisi o ainga wa fefefe ia e ave I whafua lato whanau. Ia na pesili leo whanau pe ai sea e le mawhaiona o I whafu. Ia wale lato le loa tali atu.
So I spent past few days just comforting friends and families in Israel. Awa e lo ta wela fiunga pa iele tu e au ina ta tau wha ma whana ilona nuu. Lau whaita watu le Isaia e whaase fulu. Isaia e whaase fulu whai mua. O wha au tuina le neima ta upu e whapea. O upu wha ma whana I tangata o le atua. Ia o tau wha I nā wha atu ia o tau I lo nuu ua whetalai mai ai lo o tau atua. Ia o tau wha I nā wha atu ia o tau I lo nuu ua whetalai mai ai lo o tau atua. Samoa tātou te o lava I a whionga pa I a le atua. E peo na wha atonu I nai I tātou. Ia tātou wha atu I le nuu o le atua. Amen. That we will comfort the nation of Israel, the children of God. Amen. O le tatou awai atu lea, I le tatou lango le nu o le atua. Ona o le tatou talitonunga, tatou te ioe ma amene I folofolanga a le atua mo lona nuu. So the word for us tonight is tatou whaamawhanawhana I le nuu I le atua. E ala lea I au talo sanga. Amen. Ua tatou le o atu I te tono le nuu o le atua. A o iai le taim le avanua tatou te tatalo ai. Amen. Le nei la fiafi o le a o tatalo mo le kapeneta po le parliament, le Knesset I te tono o Israel. Father, we uplift the Prime Minister, we uplift the Knesset to you. E tui nātu o o whaia whiliwhilinga tāua I te tonu le nuu o lo nuu tama. Ina ia e tui nātu ia te I lātou le poto ma le ata mai. Ina ia lātou whiliwhili ma oe le atua. Ina ia le atua awane o lātou. Ina ia taitaina a lātou whiliwhilinga e lau whio. A e le o lātou lava manatu. Ia e whaali ai ni me tia fou ni awala fou awale pui puina ma le leo o lātou tangata. Tamai e whaamanuia le Prime Minister ma le kapeneta e whaamanuia fo I le tua tama I le autaua Israel. We pray for the Israel Defense Force o fita uma o loo vala mo lātou ainga ma whanau ono o le tiute lātou te whaatinoina le nei vai tau o le leo ina lea o Israelu. Ia e leo ia te I lātou. Ia e matala ina o lātou mata ma ia lātou I loa atu mala e le I o mai. Ia e fo ia te I lātou manatu mai laua fio. O le poto ma le ata mai. O meto tia fo I le tua tama. E au ina lātou I loa ia awala o le fili a le I o mai whaaleanga ina I lātou. Tama I pray. Nge whaamania fo I a inga o lo tapua I atu. Ia ave e sele fefe ia te I lātou. Sama avea foi le nei lave avea foi nei le nei taua ina ia va ai atu ai lo nuu ia te oe ina ia lata atu ai lo nuu ia te oe ina ia awane o latou va ai o latou mea tau po le latou poto mo le latou I loa a ia tu atu le latou tua ia te oe e pei o le fai salamo e pei o le salamo matu taulo toina ma fai tawina le nei afi o oe e te leo I a Israelu e te letu le moe e te le moe lava ia e leo e te wā oi uma o Israelu tama ia I le file mu I Jerusalema ia I le file mu I te tonu o na pā ia I le manuia I te tonu o lo nuu ia e wha manuia I o tangata ia e wha mawhanawhana ia o wha noa ono o nisi o lātou ainga I pele a te lātou o motu sia le mafutanga I le oti. O nisi foi o ave whaatangata o taua. Tama ia esa unia a wala. Ao ina lato mawhai ona toe whaafoina mai I lato. Ina ia toe maua le mafutanga fifia ma ainga. O te tatalo tama ina ia lato maua le loto whaamangalo. Ina ia awane I nau I lato
mea tau ma mea o le tino nei, ia lātou nau atu ma whaalata atu i ate oe tama. A vea fo'i le nei, tau a le tua a vea ma se au ala fo'i e whai loa ai loa ta li o Yesu Kiriso le toa telo i lātou. Ma tau te talo fo'i mo e wha o le whaala putonga o lo wha tupuina nei whaala lawe. Le tua tama o oe e te wheluia ina le loto o le tangata. E le mawhai e se tasi a e mawhai e lawa fio. O te talo fo'i mo tangata o lautele o lo nonofo i Gaza. Le tua tama i e leo me e pui a te ilatou. I e fisoso ani fo'i ye wa wha manua ina o e wa le aini me no nofo ai ono le nei taua tama i e fisoso o ani atu i a te ilatou. Tama o te talo o ye o tau pule ina ia whaaleanga ina lo nuu le tua tama ina i le teime ala mai ai le teime e tau pule ai ina i e fesuia ina o lato loto. I pray that they will encounter you, God, those who are planning evil, God, planning things to come against your people and the people in their own area, God. I pray, God, that they will encounter you. I pray for radical encounters. Mo tangata mo se limi o loo anga leanga, I tangata iutaia o tangata unu ese, sama ina ia fesuia ina o lato loto. We come against that spirit, leanganga le tua o loo ngalue ina hei nei tangata ma tau te fetu uina, le suafa o Yesu. Ina ia lato sala mo malili watu ia te oe. E peo na e faola ina ia Israelu, e mawhai foi ona e faola ina ia te ilatou. Ma tau te manatu ai ia o e tangata umalawa wha sawaina ono o lofina ngalo. O oe o le tua e te lawe ai. O oe o le tua e te wha maalosi. O oe o le tua e te pui ia te ilatou. Father, we commit all those who are persecuted because of your name and because of the gospel, God. I pray that you will protect them, God. I pray for your grace and strength to endure whatever that they are going through. Te mau te talo fo'i. Ina ia whaamatala ina o mātou loto, o mātou mata whaaleanganga i lo upumoni, o mātou I loa iei fo inisi o mātou tangata Samoa. O whaasanga tau mai a wale mātou lango atu I lo nuu. Sa mai e whaama tala I o lātou loto, te tala ina o lātou mawhauwhau, ma lātou loto ina ia lātou I loa lofa I lo nuu. E peona e alofa I ate I lātou. And I pray, God, I e whelo file mo le lalulangi atua, o mamata wa ai atu inisi for your rallies o loo, iai te tono o lea nu, o lea atu nu, ma lea atu nu, I iai lo file mo tama, ina ia pu lea o mata o loto e loa nganga. Fesoso hani mai tama, ia e ta ina o mata o te talo, ia e fesoso hani mai a te I matou, ia mata o loa ola le nei vai tau o aso e ngata ai. Ina ia mātou whaalata ia te oe. Ina ia mātou lango ina, ma au polo kalame, ma au o fuafuanga, ma au folanga le atua tama. Ia awane o mātou na whaalawe ina I mātou I mea mātou te waaya I le tino. A ia whaasanga atu o mātou mata I maunga. E o mai ai lo mātou pesoa ani. And Father, lead us to draw near to you, that we lift our eyes unto you, that we focus on you, God, and that you will lead and guide us. Ina ia mātou manatu ai, au whiunga pa ia le e feso e ono, I le taua, lo tau nei, I le taua le tua, le vahani manimo, anganga le anga, le tua tama. We come against the spirit that is causing chaos and violence, God, in the name of Jesus. And we declare, let there be peace in Jerusalem. Let there be peace in Israel. Let there be peace in Gaza. And let there be peace in all the nations of the earth. Le tua mātou te iloa, mātou te iloa mai au whiunga pa ia. E si taua mai nuu lea nuu le tua tama. We know that will happen. So help us, God, to walk through during these days to draw near to you. In Jesus' name I pray. Amen and amen.
Amen, amen. So, whaapetai mafuta mai le nei afiafi. Let's continue to pray for Israel. Tātou te talo fo'i ma le whaolatanga o lona nuu. Ina ia lātou I loa ua nao lo lātou watua e mawhai o na lavea ina I lātou. Tātou te talo fo'i mo nuu a lapi. We know that God loves them. We know that God loves the Palestinians, the Arabs, as much as His love His people. But we stand with Israel because we believe in God's promises. We believe in God's covenant that He made with Israel. So se jasi ala e whaasanga tau mai I le nuu o le tua o lo whaasanga tau fo'i I folanga a le tua ma whia ngainga no sia e le tua ma lona nuu. Amen. Te talo pia mo tangata alapi. Te talo pia mo tangata lo whaatupuina nei whaalawe lawe. Ina ia suio lato manatu. Ina ia lato I loa Yesu Kiriso. Amen. Pe ona tatou maua le mafutanga ma Yesu. O le tatou te talo foi. Ina ia lato maua le mafutanga ma Yesu. Amen. So we thank you for your prayers, Samoa. Te talo pea mo le nuu o le tua. Ua whainga tāne yaso. Te talo mo lo ainga. Ia avea oe ma tangata wa ai. Ma tangata ta talo mo lo ainga. Ma lau e kalesia. Pe ona ta ua e jusi a perafeta. E me se fo ile perafeta e skielu. O Isaiah. Let there be watchmen on the wall. Ia e tulu ngala au pa. E leo wha apea ilo I le tino nei a o lau tatalo, o lau a o ina o lau whanau I a fionga pa ia le tua, o whainga o mafutanga a ainga I yaso taitasi. Awa nei umalewa yaso, na le pisi ngā luenga, ai le eise taimia o e malo ainga, e te tala ai le a fionga pa ia le tua, so te mafuta pa atasi ai I luma o le nofo ali I o le tua. Amen, it's a wake up call for us. A veale nei taua, ma whawhangu mo o e mau kirisiano ina ia tātou whaamua mua le atua. E te sui ai oe I ata oe, po a mailo mafutanga ma le atua I le nei afiafi. Ia whapetai sa moa lo mafuta mai o le tātou polo kalame, whaapitoa na I le nei afiafi. Thank you for standing with us in prayers. Whapetai a o tau tatalo mo le o onanga lea, a onanga lea le Global Kingdom TV channel. Wha tala I le tala le lei. Wha so le nui ia tangata uma ma pūlea. Amen. Ia pūlea oe e le anganga o le tua. Ma taitaina oe e le anganga o le tua. E le nei afiafi. Ia whaamania le tua sa mua lo mafita mai. Ia e fo isi taimi to e vatu ai se tasi o tato polkalame po se whaapoponga whaapitoa. Awa ia ni talafou foi e tu sa au mai I le nuu o le tua. So from us here at Global Kingdom TV channel, we want to say thank you and God bless you. Shabbat Shalom. Good night.